ازيك يا جماعه عاملين ايه؟ النهارده هنلعب ماينكرافت، بس بقى المره دي هنلعب داتا باك جديده. الداتا باك دي بتخلينا ان احنا لما نعمل اي حاجه في الكرافتنج تيبل تمام بتطلع لنا حاجه اسطوريه، يعني بتبقى متطوره وكل حاجه. فانا دلوقتي اول حاجه هبدا اعملها ان انا اجمع خشب. تمام، انا جمعت اول خشب. دلوقتي بقى لو انا جيت اعمل كده وعملت اللي هو الكرافتنج تيبل، وبعديها جيت عملت ستيك، بعديها عملت بقى ايه يا جماعه؟ مثلا بيكاكس. بصوا اللي هيطلع لي، بصوا شفتوا اول حاجه اصلا هو نزرايت. تمام، ما خلوش خشب، هو نزرايت. تمام، بصوا انا مش هتكلم على التطويرات، انا مش هتكلم. نبدا بقى ايه؟ نعمل كل الادوات من الخشب. ماشي، السيف يلا يلا بس بسرعه كده، مش هتكلم على التطويرات انا. ماشي، الاكس كل ده طبعا مش هتكلم على التطويرات. تمام، انا كده بقى المفروض ان انا عملت كل التطويرات. اللي انا بقى هبدا اعمله، هنزل تحت في اي كهف كده وادور على ايه؟ على دايموند، علشان ابدا بقى يا جماعه اعمل الدروع تبقى من الدايموند وكده، عشان الدروع مش بتتعمل او بي في الداتا باك دي. تمام، هي بلوك الدايموند واحده بس هي هتبقى مناسبه. تمام اهو لقيت. نبدا بس ايه؟ نكسر واحده. ايوه هو ده الكميه اللي انا محتاجها بالظبط. تمام، ناخد لنا بس كده حبه. تمام، نكسر بس دول. تمام، عملت اول دراعين اهو. ابدا بقى ايه؟ اعمل الباقي. تمام، هبدا بقى البسهم كده، ومش محتاج اطورهم لان انا السيف اللي معايا ايه يعني حمياني وكل حاجه. اللي انا دلوقتي هبدا اعمله ان انا ادور على مكان يكون فيه ميه ولافا وكده، عشان يكون فيه اوبسيديوم، واروح للنذر وايه وقت البليز وكده. تمام اهو، هبدا بقى ايه؟ اسد الميه دي كده، وبعديها بقى ايه؟ هبدا بقى اكسر في الاوبسيديوم كده. انا عايز قد ايه والله ما عارف، ولا اقول لكم يا جماعه انا هخلي الميه تنزل علشان ايه ما يجراليش حاجه من اللافا دي. 20 كده اظن ان هو كفايه قوي. هبدا بقى ايه؟ اطلع فوق. قتلت لي بقره كده بسرعه، نزلت لي كميه اكل وحشه جدا. هبدا بقى اجمع فلنت. ايوه من اول مره. ايه ده؟ ايه كل ده؟ عشان انا معايا فورتشن. انا كده عملت البوابه، بس مستني بقى ايه؟ ايوه اعمل بس ايه كده؟ ولاعه واخش. يا ستي بعيدي عني بقى، غوري في داهيه بقى، هما ما يخلصوش. تمام يا جماعه، انا جبت احداثيات المكان بتاع القلعه دي، وهروح لها دلوقتي. ايوه لقيت بقى ايه؟ حبه كده حلوين نروح لهم. ماشي، قتلنا ايه؟ حبه كده. نقتل بس ايه اللي اتلموا عليا دول، ونجمع اكل. نرجع بقى. ماشي، في اندرمان هو جاي ايه لوحده، اقتله بس عشان عايز بس ايه كام عين كده. ماشي، ناخد العيون دي كده. هبدأ بقى ايه؟ اعمل العيون دلوقتي بقى يا جماعه. اللي انا عايزه عنكبوت علشان ابدأ اعمل ايه بقى يا جماعه؟ اللي هو البو ده. تمام، ماشي كده. جبت ايه؟ جبت الخيوط. ابدأ بقى ايه؟ اعمل البو كده كده وكده. ايوه بالظبط، الله ينور، ما بيتطورش. هقتل الخروف بقى ايه عشان اعمل سرير. نبدأ بقى يا جماعه نشوف مكان الاند. ايوه كده، هفضل بقى امشي لي بقى كده بتاع حوالي 1000 بلوك ولا حاجه. اوبا بص، لقيت ايه جنب بعض؟ لقيت اللي هو بتاع الفيليجر ده، ولقيت اللي هو الاهرامات. نشوف بقى ايه في حاجه. كسر دي. ما فيهوش حاجه. ناخد بس الجولدن ابل دي ونطلع. مش هروح انا بقى ده يا جماعه عشان هو ايه وجع دماغ بصراحه. فايه نخلع احنا بس كده. ايوه بدات ترجع. بصوا انا اقول لكم انا حاسس ان هي فين. انا حاسس ان هي في القبه اللي تحت دي. فانا ايه هنزل للقبه واقول لكم. ايوه وصلت. نبدا بقى ايه؟ نشوف فين البوابه. ايوه كده نروح لها. ايوه نبدا بقى ايه؟ نطلع ونكسر دي ونقتل دول. نحط السرير هنا كده وننام عشان ايه؟ يحفظ بس المكان ده. ونشغل العين ونبدا ايه؟ ننط. ماشي، فين؟ نبدأ بس ايه؟ نكسر دول. ماشي عادي 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 عادي، ما فيهاش حاجة. ماشي، هو ايه رايح؟ يلا 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 يا ابن ماشي 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 يلا. يا عم انت عايز مني ايه بقى؟ بصوا يا جماعه، هي ضربة سيف وعملت في دمه كده. فانا بقى ايه؟ مش هتحرك من تحت اللي هو عند البيد روك دول، وهفضل بقى ايه؟ مستنيه ينزل لي. ماشي، انا ايه؟ رايح لك اهو. ويلا بسم الله الرحمن الرحيم.
بص هو بيهرب. ماشي ماشي عادي عادي، انا مش هتحرك من هنا. ايوه بالظبط، هو المكان ده حلو كده عشان لو حب يطيرني ما طيرش. انا بكسرهم كده، اللي بقدر عليه بكسره. ماشي تعالى. بصوا بيطير في ساعتها. ايوه ايوه هو نازل. بصوا بيطير في ساعتها. هموت. ايوه ايوه يلا يلا. ماشي ماشي مش مهم. انا عايز اعرف بس هو بيعين منين. تمام من هنا تقريبا، ده بس اللي فاضل. يلا يلا يلا. اخيرا اخيرا. ده اصعب تنين اقتله من ساعه ما بدات الفيديوهات والله. يا عم غور يا عم انت وهو، يا عم يا ناقصه. بس يا جماعه كده يكون خلص فيديو النهارده. متنسوش تعملوا له لايك وسبسكرايب. ايه ده؟ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.